Please subscribe to my channel K Davies Cookie, and hit the bell icon to get the first notification. Hello, Tuni bela hi channel video si bon min di hikit dewe. Tuni hi Photoshop apat na passport photo sop ding dan ini bet dua hin. Photoshop version 7 hi lang, CS3 hi lang, CS5 hi lang, 6 hi lang. Proses si isu le abo na ki bangi. Ke Photoshop version 7 ka man hi. Dòng đất nó cho CS3 hiện 5 hiện đất process yung kibang de hiện di chun video pan tao tin ama sapinin Photoshop hongo hitin tua hi passport isok tin pinu cho photo sui la do hian kia ai dek so apa nak hendak ada hin ji passport size ipiti print out dia mesti ini bet dua hin tu ai foto pini sungai ingkoi do hiji foto hi passport na di hiji chen crop bulletin nang mai ti na no mesti so nang man la di hiji kibuatan tun pik tun lau ten si mau sa def klik sa mie dan ding tay kai du ding tun ni si hong din ho tin ai thon din na photo ya kat lo hin ni sin chi isu nya do ri tin ding a control plus minus ni mie na tuin tôi cái nhau thể hiện tận cái nhau nó đừng ở chỗ cái nhau nó đừng ở chỗ keyboard là shift nhẹ đến mouse slide cái nhau thể hiện tận giữa chân mouse def bị mẹo thì cái tính tuin zoom ball này ngay control để plus nhẹ đi tu di foto tu si hitan nga awal ho si nga awal tu ka spai tan ha dengan ko bol tu tu ko me te mouse dia flip me ding isu ke da ko bi amala ma hiti tai ya mouse dia flip double me ding enter me tun tu tin so ai ko ikit tin ani ma tu ko shift bikin keyboard itu kita kai nhau gitu jadi itu abial azrai stroke ni tu hiji ai stroke ki bundri maso kai nhau ini pun isi mabang ni stroke so hob itu stroke hob ni maso foto hita klik ding kamu edit na lut ding hindi na panahe stroke na din stroke white na he mun na nom ding he mun na dei da mun na koi the tu na koi the chi na koi the ai wa nga lai stroke pai hindi ni he ji a so tu yi pe ding na ko isu ka sa hi ya tu koi hin stroke ka la he hang pia so black ke ma hen ni zum black law tin ne inside center outside ki ti stroke a chi ding na hen ni chen outside hi law tin jadi saya real ai sok hop di ji wa so mau sai lau tin okay kun sok so om tan to ai photo pin ni petan isim ju hi jin din anu no hitin define petan anu hitin petan ni okay mi the hi tin nda mi the dingin petan ko hitin okay tua ba ni size paper lah pindu kan kita sih foto ya hampir passport foto hit 4x6 aku pindu sih 4x6 lah betul 4x6 4x6 ini
Cepa he, so white he, 6 akhir rutin. Hari he, 4 akhir rutin. Okay. Tua he, pasportnya abuana, kat di klik mulai. Dari pasport ni, tua he foto segiat untuk buat ada please sikit nak kita kata. Tua he, sini ada peta nak selau rutin. Jadi nalut ding, bukan feel nalut ding. Dari peta. Orang background, petan history, petan select ding. Mana custom petan lah. Klik aja buat di foto pin aja. Petan ni simple aja. Double klik ni ada okay ni ada. Pasport sudah ready kita. Tu aje. Printer itu ada printing kita. Print dengan slide print. Ada control plus P. Printer ke install dulu ya untuk kita. Kita pun untuk nom ni, ini pun tak ang dulu. Peminat di satu itu. Jadi kita mau subscribe boleh lalu share, subscribe sini kita.